Nalazimo se u selu Ćelije, opština Gadžin Han, i iza nas su dva prelepa hrama. Jedan hram Svetog Arhangela Mihajla, koji svoje poreklo vodi još iz prvih vekova hrišćanstva i sagrađen je na tim temeljima. Obnavljan je više puta, a poslednja obnova jeste iz kraja 19. veka. Tada kada je poslednji put obnovljen, darivan je i sa jednim zvonom od kralja Milana Obrenovića i na tom zvonu je ispisan natpis Crkvi Čelijskoj i narodu koji je dao najveći doprinos u oslobođenju Srba od Turaka. Celina starijeg hrama jeste zaista njena lepota. Posvećen je Svetom Arhangelu Mihajlu kao pravdoljubivom arhangelu. Kasniji period donosi nam jedan novi hram, hram Svete Trojice, i taj hram je izgrađen kada je ovaj kraj bio u najvećoj i najpunijoj snazi. U ovom kraju je postojalo 7 narodnih poslanika i svedočanstvo i ljubav svega toga jeste da se u tom periodu kralja Aleksandra Karađorđevića ovaj kraj izuzetno gradio i izuzetno je posvećen duhovnosti. I ovo je jedno svedočanstvo da iz tog perioda imamo jedan hram koji evo danas izgleda oronulo, jer od tog perioda na ovom hramu su samo urađeni neki manji zahvati i to tako stoji. Ova priroda i ova lepota kojom ovde stojimo jeste samo mali deo onoga svega što možemo da prikažemo ovim video snimkom i onim što možete vidjeti. Ovo je trenutak koji bi svako od nas trebao da vidi, da oseti i da bude ovde, da se svi zajedno pomolimo, da ovo bude mesto koje će nas okupljati kao što je okupljalo i sve Srbe pre Drugog svetskog rata. Zato vas molim da i dalje pratite sve ovo što činimo, jer zaista bih voleo, ali smo u projektu svega toga, da ovaj hram dobije novi izgled i da se ovde sagradi novi zvonik. Da ovaj hram vaskrsne, da Sveti Arhangel svojim krilima zakrili sve nas, ali ujedno da nam bude i u budućnosti najveća zaštita kao pravdoljubivi arhangel, arhangel koji je stao na stranu Božju, kao i ovaj narod što je uvek stajao na strani pravde, na strani ljubavi i na strani Hrista.